TTAADC ni Kwtal CEM Wngmani Yakulo Srangsalo Puila ADC ni Kwchuk Ojamrok no 2026-27 Bisi quarterly Meetingo Achukha TTAADC ni CEM Runiel Debbarma Salni Kokchap Panda khlaijakha TTAADC ni headquarter Khumulwngo TTAADC hapango Tripura mothate waisa hapango Wngmani Yakulo Srangsalo no Puila 2026-27 Bisi ni audit Kokchap Panda wa Achukha TTAADC ni CEM Runiel Debbarma Asli Kokchap Panda wa buskani samung humung tamona harsaknai edisi amsini development ni bagai abani tuino koklam khlaijakmani koktuma abani logi nu lukorok ni jungzal te bial no tuye dalbidal samung humung rokno tuye sajaka koklam apandri bising tuino edisi amsini samung humung jengjaknani koshimung borna harsakha Shalendra Bikram Singh Asli Panda manjaka TTAADC ni CEM Runiel Debbarma Principal Accountant General Shalendra Bikram Singh Senior Deputy Accountant General Vignesharan K. TTAADC ni CEO Revel Hamendra Kumar no khoboi tekobon Kwchuk Ojamrok. Bureau Report Chini Khorang. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.